Inkuru mbi cyane iturutse mu karere ka Rutsiro mu ntara y'Iburengerazuba mu Rwanda. Abana babiri barohamye mu kiyaga cya Kivu. Abana babiri barimo uw'imyaka 16 n'undi imyaka 19 barohamye mu kiyaga cya Kivu bagiye koga. Byabereye mu mudugudu wa Gisiza, akagari ka Buhindure, umurenge wa Kigeyo, kuri uyu wa kabiri Nyakanga 2023. Aba bana barimo imyaka 16 wo mu karere ka Nyagatare wari wazanye n'umubyeyi we gusura umuryango utuye hafi y'iki kiyaga. Umwana w'imyaka 9 we yarazi koga kuko ngo asanzwe atura iki kiyaga. Ubwo yarimo yoga rero w'imyaka 16 yamusanze mu mazi we kuko ataramenyereye ikiyaga ahita arohama. Amaze kurohama wa wundi imyaka 9 yagerageje kumurohora w'imyaka 16 kubera ubwoba, aramufata aramukomeza, bombi rero baheramo. Umwana w'imyaka 5 ngo bari bajyanye ntajye mu mazi, niwe wahise rero azamuka ajya kubwira ababyeyi ko aba bana bombi barohamye. Nabo babimenyesha inzego z'ibanze n'izishinzwe umutekano, zitangira rero kubashakisha kugeza mu gitondo cyo kuri wa mbere bari bataraboneka. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kigeyo witwa Munyambaraga Rutayisire Gracias yabwiye itangazamakuru ko aba bana barohamye ku cyumweru mu masaha ya saa 7. Kandi tubifurize kugira uko ridashira, hanyuma twihanganisha n'imiryango yabo. Ariko rero ubutumwa bukomeye cyane ku bandi bantu basanzwe bajya kongera muri iki kiyaga cya Kivu. Mu yandi makuru mbabwire ko Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame abona impuguke za UN zaragombaga kuganiriza n'impunzi ziri mu gihugu cy'u Rwanda. Perezida Paul Kagame yabona impuguke z'umuryango w'abibumbye UN zakoze raporo ishinja leta y'u Rwanda gutera umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo, zari kuza kuganiriza impunzi z'abanyekongo zahungiye mu Rwanda mu rwego rwo kwirinda kogama. Umukuru w'igihugu mu kiganiro yagiriye kuri radiyo na televiziyo y'igihugu kuri uyu wa 4 Nyakanga 2023 yatangaje ko izi mpuguke zikora nabi kandi zigendera ku murongo wo gukwirakwiza ikinyoma umaze igihe kirekire. Yagize ati bitwa itsinda ry'impuguke, ati murabizi ntabwo bageze hano ngo baganirize abantu bahunze bava muri Kongo baza mu Rwanda, bishoboke no muri Uganda, ati n'ahandi hantu, ariko cyane cyane hano, ati ntabyo bigeze bakora. Ati uratekereza ari ukubera iki? Ati impuguke yakabaye ifatwa mu buryo buri serious itakoze ibyo ngibyo. Perezida Paul Kagame yagize ati birerekana ikintu, ati bishoboke kubogama, ati bumeze ukuntu, ati ni gute wakemura ikibazo nk'iki mu gihe abantu bandika ibijyanye n'imyumvire yabo. Itsinda ry'impuguke ati ikaba rigendera ku nkuru yashyizweho kera, ati mu myaka igera kuri 30 ku mateka ya jenoside. Ati rashaka ko jenoside ibonwa uko ziyumva, ati cyangwa se zibyumva aho kuba mu kuri. Yasobanuye ko raporo y'izi mpuguke ari ikinyoma cyahimbwe kera, gituma rero inzirakarengane izira ubugizi bwa nabi ishinjwa gukora ubugizi bwa nabi. Mu kugaragaza uburyo izi mpuguke zibogama, Perezida Paul Kagame yavuze kuri izi raporo zishinja umutwe witwaje intwaro ibyaha bitandukanye, zikanashinja u Rwanda kubufasha, ariko ngo byagera ku bufatanye bwa FDL n'ingabo za RDC zikabuvugaho zisa n'izongorerana. Umusesenguzi bwe yasobanuye ko izi mpuguke mu buryo bwo kujijisha zerekanye ko zitabogamye, zigereranya umutwe wa M23 n'uwiterabwoba ukomoka muri Uganda ariwo ADF. Ibyaha bya FDL ngo yagabye ibitero mu Rwanda birimo icyo mu Kwakira 19 byo ngo ziba zishaka kubyirengagiza, ntabwo zikenera kubivugaho. Iyi raporo yasohowe n'akanama ka UN gashinzwe umutekano mu kwezi gushize. Ibihugu bigize ishyirahamwe ryo kwivuna abansi ry'ibihugu byo mu buraruko bw'ibahari Atlantique OTAN bishobora kongera manda y'umunyamabanga mukuru wayo Jens Stoltenberg. Thomas Kamirindi arabandanya iyi nkuru. Bambasaderi bahagarariye ibihugu byabo muri OTAN baraterana kuri uyu wa kabiri ku cyicaro gikuru i Buruseli mu Bubiligi batore umwanzuro wo gusaba Stoltenberg kwemera gukomeza kuba umunyamabanga mukuru undi mwaka. Niba wemeza nawe akabyemera, azemezwa burundu n'abakuru b'ibihugu 31 bigize OTAN mu nama yabo izateranira i Vilnius, umurwa mukuru wa Lithuania, mu cyumweru gitaha ku itariki ya 11 n'iya 12 z'uku kwezi. Byasaga n'ibyitezwe kuva hagati mu kwezi gushize. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakiriye Stoltenberg hano i Washington, amubwira ko abayobozi b'ibihugu bya OTAN bananiwe kumvikana ku wundi mukandida. Abashoboraga kuba abakandida bavugwaga bose hamwe ni 8, abenshi muri bo n'abategarugori. OTAN ntiragira umunyamabanga mukuru w'umugore n'umwe.
Manda ya nyuma ya Stoltenberg izarangirana n'ukwezi kwa 9 gutaha, imaze kongerwa inshuro 3. Niramuka rero ikomeje izaba ari inshuro ya 4 yongerewe. Jens Stoltenberg w'imyaka 64 y'amavuko yahoze ari minisitiri w'intebe wa Norvege, yatangiye kuyobora OTAN mu 2014. Niwe uyitegetse imyaka myinshi kurusha abandi banyamabanga bakuru bose 12 bamubanjirije muri iyi myaka 74 OTAN imaze ishinzwe. Muri Pakistan abagwanyi bishe abasirikare 2 mu gitero gishobora kuba cyari iciterabwoba. Oriane Itangishaka araduha idonido. Mu baguye muri icyo gitero cabaye igihe citana mu mitwe rikomeye hagati y'abasirikare n'abagwanyi, harimwo umusirikare w'ipete rya major, mu gihe kandi n'uwundi musirikare yahakomerekeye. Abategetsi batangaje ko abagizi ba nabi bateze umutego imodoka z'abasirikare bari bari ku rugendo bagana i Balur mu ntara ya Baluchistan mu bumanuko bushira uburengero bw'igihugu. Ikinyamakuru cy'igisirikare cyatangaje ko abo basirikare bari mu bikorwa bijanye no kugwanya iterabwoba muri ako karere, aho bari bagiye kuzibira amayira abagwanyi bahungiramwo. Nta mugwi uratangaza ko ari wo wakoze icyo gitero cabaye ku munsi w'Imana muri ako karere karimwo abagwanyi bo mu bwoko bw'ababalush n'aba Tahrir-e-Taliban Pakistan bazwi nka TTP. Iyo migwi isanzwe izwi kuba igira ibitero ku nzego za leta zijejwe umutekano. Leta Zunze Ubumwe za Amerika isaba abanyagihugu bayo kwitondera kuja mu Bushinwa, ivuga ko bashobora gupfungirwa ubusa. Thomas Kamirinde araduha ibindi. Nta rugero rw'abanyamerika baba bafungiye mu Bushinwa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Amerika itanga. Gusa itangazo ryayo risohotse nyuma y'ifungwa ry'umunyamerika w'imyaka 78 y'amavuko Ubushinwa bwakatiye gufunga burundu mu kwezi kwa 5 gushize. Inkiko zamuhamije ibyaha by'ubutasi. Uretse ibyo, mu cyumweru gishize leta y'Ubushinwa yashyizeho itegeko rigena ibihano bikaze ku banyamahanga ishobora gukekaho kubangamira inyungu zayo. Itangazo rivuga ko abanyamerika bajya cyangwa bari mu Bushinwa bashobora gufungwa mu buryo budasobanutse, nta makuru ku byaha bashinjwa atangajwe, kandi badashobora gusurwa n'abadiplomate bahagarariye Amerika mu Bushinwa. Muri iki gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa bafite amakimbirane mu by'ubucuruzi, ikoranabuhanga, uburenganzira bwa muntu na Taiwan, ariko barimo baragerageza gutsura umubano. Ni muri urwo rwego Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken yari mu Bushinwa mu cyumweru gishize, naho Minisitiri w'Imari wa Amerika Janet Yellen azajyayo ejo bundi kuwa 4 mu ruzinduko rw'iminsi 3. Mu byo azaganira n'abayobozi b'Ubushinwa harimo ikibazo cy'amategeko y'Ubushinwa ahana abakekwaho ubutasi Amerika isanga abangamiye abashoramari b'abanyamahanga. Ishyirahamwe mpuzamakungu ry'abaganga batagira imbibe ryatangaje ko rikeka ko indwara y'agasama yadutse muri Sudani. Oriane Itangishaka araduha inkuru y'imvaho. Abo baganga bavuga ko iyo ndwara imaze guhitana abana 13. Bakeka kandi ko iyo ndwara iri mu ikambi y'abateshije ingo zabo mu ntara ya White Nile. Iryo shirahamwe ryanditse ku rubuga rwayo rwa Twitter rigira riti, tuguma twakira abana bagwaye agasama buri munsi kandi benshi muri bo baza baremvye. Iryo shirahamwe Médecins Sans Frontières rifise amavuriro 2 mu ntara ya White Nile, rivuga ko ryakiriye abagwayi 3,000 mu kwezi kwa 6, bakaba bakeneye kongereza imfashanyo irimwo ukwitaho amagara y'abantu, kubaha incandago, imfungurwa, amazi meza hamwe n'uburaro bwiza. Mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa internet @radio yacu voa.com no kuri YouTube, Instagram na Facebook VOA radio yacu. Mu kanya makuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Abarundi b'impunzi mu ikambi y'agateganyo ya Kavimvira mu ntara ya Kivu yo mu bumanuko bavuga ko babangamiwe n'inzara. Bamwe muri bo barasohoka bakaja gusega mu gisagara ca Uvira. Vedaste Ngabo araduha inkuru y'imvaho. Muri inkambi y'agateganyo ya Kavimvira n'impunzi z'abarundi zirenga 900 zirimo izizangurwa ndetse n'izizajya mu nkambi ya Mulongo iri muri teritwari ya Fizi, zitangaza yuko zugarijwe n'ibibazo byinshi birimo n'ikinzara. Ikibazo dufise by'ukuri, turafise ikibazo kidasanzwe. Ikibazo dufise turahangayika, na cyane cyane inzara iratwica ikadutera, bigatuma tujya guhangayika mu bakongomani.
hari abakoresha isuka turafise abana batonya urwaruka iyo rubonye inzara igiye kutwica rurisuka rugamena igipangu rukagenda hanze. hari aho uzawumva ngo umwana ibati ryamutemye, hari aho uzawumva ngo umwana ngo inzara yamufatiye hariya. Kucerekeye ubuvuzi vrema ntabwo tuvugwa neza, abana ngaha birirwa barapfa.